Tuni ni sim som le khat lakau kum sang ni som ni lubup ni ko injong thadou thusoh akonin vanoi thusoh dang ho thadou pa ba ki le do ngai la na nei ki taw hite thusoh ni sima ke ma ba si tu zan ke songlung khului chu milong hon na kap ki nun sipai ho gari zong akap si ti un a hi pathelung si din mi bang ki sukha umpoi Sangkai ko ami ham ki man ho ki lado na dinga TNL in Manipur CM bai khem chan he nga le khathot ne ukhron infal ro na lam tham ho tu ni a sangkai ko a ku ki hon aman ho gang thei pe na bit ta ki lado na dingin tangkhul na ga long TNL in Manipur chief minister lum nan khim chan he nga tu ni chun le khathot ani ye tu masang zep achun asang kasar in meilei te to interview wa holim na achun gil ta in thu chomcha asejin noise te in hitin aseje kukite chu asam rifle CF phone agar je uba imacha kilo thelo a hi chuti lo le nikhat ka a ki tham le thosi YC bangaleng mangjing diu hitai ati Yajin be sa chu kukite hin kine pi thelam kai bible la samuwe chu le gal do ding zo la samwe ti chu amalung gya lung puna a hi mi noi se the nam khat chu aji te dingin mo ta hi e tangkul milong ho le ku ki zo ki ka agal hin pan do aji hi Mr Asang Kasar a hi lo na tong civil mi khat IM hon amat chu athal la pi ubin akyang aka pi uve tu hin a hin posu uve okhun district thawai ku ki village re akikap tu na akikap to hi ku ki gama ho to tangkul thing noi NLC NIM hi diagin mo ho a hi tu tun jong thal na sate in aging jinge tin thul akimun a hi ji chun chele wale ching thi utin lim ge achan na ba hi te maban sei the hi poinam se pai ho din taw na in anigyal do ute Thawai kuki gam sunga hi firing namuna kahin phat chom khat athi pen hin ka tha age phat diu hi ambus an to ba rona lampi kyar ka bol phei pe ule ka drone hin ka phat ba ki hon jong kle tu hin an to na mun hi pal ha sa hi drone hin ka mi lew ka bang sit kha diu hi tai mun thma ambus ei bol hin pan la dan ha sa jem hi tawnan hin gyal da ubo Security Force on Wapong itham lang mai ZUF militants volunteer ho bunker asu se naw ji chu a hi le ke song lung khu masanga an hal chai ba nu wa jan jana atha abi a an attack ki ji uwa lang mai ZUF militants volunteer ho bunker chu asu se dan o hi ki chan chu hi tun la athu so ngai ju muntana tha do thu so ngai zo se n bon cha wen mang pha